ya ma do gba wo be minti ne ba ro pa vo na la fiji be na to bi chali o efofoli na ya be to bi chali pro ma da no via be vie wo nye le gbeji la shanti wo den ko ne be na konfonotia nya bo no pola o mia wo zova Evenigba TV we wezo domna mi duenye Evenigba TV entertainment show inye wana feviare ikegbona ejivaga jora sia jora no nyeba apo etroga dre ide ganyi ka enyamele kurodo na wana fevi man ko imeto na nyam MOZATO yo wana logre menye buja kachari nyawo le nyawo wa yire ngwa yemwe mi nkulegado nenu make wana bubu ovovovo komedio wo wegbona ejiga jora sia jora nepo gadre ide ganyi akpena mi miji nenya no Evenigba TV Nukola Mado wezo to helami va Evenigba TV jideka ke egbe ganya jora bubu nke ko yi melu mayin choko mi petara via ko aga deho taka le sare ma mau dodo nya wande dano dukum na ba manya ba mono chochom ne nyo ha ba muzatu na ga fa ni be to ne bona ne waga pro haji diara la sive leke nyama po metode nyaba de dio fokenwa nyoha mi fosisi le agbagba odoma alebe nyama apatum de nyatare yabo kebo nyaba wana vevi ke bi mo lo nwo gbo a yekwe time ga nyakpemdo be nenia anoni do mahi egbanye sigbato ye nye poma ke wezo shireka ke wona ine jengo mi fia ni nyanya gremwa nye Evenigba TV entertainment show ayibe yaji jora jo gadre ire gani alebe egbeton ha enono ge ko gbe gidigidi alebe ta jagbagba na aleji akoni no hada for afoji ajon kumare wo television am pepe alebe ni gba pro mi azo na amaboko aha ka akina mi azore ngwa ma aga don kutina nya nukola wala ba nya to minya ba vuare ka jamo jina mi melemo aha ta no nya ba mi gbaje sibo ya ma biji mala gbagba kwa ala ba waso kaba wu ala ozoso mi ka atini aja ni de vuama wo ha owo na no wo ma ka leke wo le wo mo no gi no nya ba wona George no ye o ha anye ne di oji me be ala Evenigba TV le kpekpem de je kpekpem de eve hadide dio nwa enye ha ye be jiji be ya kpere wo mu ala dolo wa ke we am ga jiji kra eyi ya ko nye ni to ya jagbagba be number ina le suti Nigeria no sha no ikenya ajo ne dona alo business alo ha ne wona nenya dawalao nenye telao na dranya provision shop to agbelika ko pa ne jirana o nyame le motorbike o jiram le gboma jirala o kata nipa ni ato mi aba jongo ve ato va da me bana wona alaba kavege mami anare na nagaba Evenigba TV ha acha jami de voire abi wana no so mrengo ipeda ne wa aha ta yenye one kele nyango kule ehunya ke afi ne nya zore ngwa ni kwa na domotutu yere ho gabale mi ato mi nya ne nya ato domotu ye ko ha ke na matrova magwana trogere nya no vi haji je ke mi khora fa maba magwana trogere ngale be andoje kwela wele lete ni wazolia o Eviona do fegba ne ganyen pena ni wa penya ko re mo chole sifia wo de bere o ati ko mo no to mo zolo no vienya te pe jani tae ko klobo bo hafi ya ko mo evi dia ne to bon ko ne ko ni ko ni vi do mo venu ni ko di fia ma ye be le tenu he e wo no kuba ne ko be mi do bo le gbaji la shantia ma do fegba wo be minti ne ba ro pa vo na la fiji be na to bi chali o efofoli na ya be to bi chali pro ma da no via be vie wo nye le gbaji la shanti wo den ko ne be na konfonotia nyaba nukola o mia wo zova Evenigba TV we wezo domna mi duenye Evenigba TV entertainment show inye wana feviare ikegbona ejivaga jora sia jora no nyeba apo etroga dre ide ganyi ka enyamele kurodo na wana fevi man ko imeto na nyam MOZATO yo wana logre menye buja kachari nyawo
le nya wo wa yire ngwa yenwe mi nkulega do nenu make wana bubu vovovo komedio wo we gbona ejiga jora si ajora nepo gadre ire gani akpela mi miji ne no ebeniga Epeviona do fegba ne ganyen pena mi wa penya pe mere mo choge sifia wo de bere o achikpo mo no tomo zolo no vienya te pe jani tae ko club bo hafi ya pomo epevi di via ne chopo nkone nuko nyenye komi vi do mo venu nye ko di via manye epevi letenu he e wonu kuba nye kle epevi mi dogo le gbedi la chantia mo do fegba wo be minti ne va ro pa vona la vidi be na togbi chali o efofoli na ya be togbi chali plomada no via epevi wo nye le gbedi la chanti wo de nkone be na konfonotia nyabo no pola o mia ozova Ebenigba TV we wezo dona mi doenye Ebenigba TV entertainment show inye wana veviare ikegbona ejivaga jora sia jora no nyeba apo etroga dre ide ganyi ka enyamele kurodoga na wana vevi man kwa imeto na nyam MOZATO yo wana lologre menye buja kachari nyawo le nyawo wa yire ngwa yenwe mi nkulega do nenu make wana bubu vovovo komedio wo wegbona ejiga jora sia jora nepo gadre ire ganyi akpela mi miji ne no Ebenigba TV akpom yo miawezo to edomadijoku mama mia vaode kediare nyenyua ne mievaro yamaga kokrovio katanya shiba na manya sisi wakala bana nyababa kokro tubo fo bonya gbe pomagba budo gidi mievaro wokaka woshiba woshiroli ibara mafuna no makoi mavivina numa vivia ka ojina ne malagba mina sem mochochi pomo choka pomo nyaba kpekpema dabinya zozore ye ba fo flikekena kedivinya rozo ye ba gbe eja gidi pa nonoma zozoma yenye jejema etamo no gbori okuku jodi se gba mata dangala ola anye jijo manya gbore na ba Ebenigba TV ba do nya gbora ti aleba ni onyin no popom le gbo do wo dana ro ba gbogbo ojia Ebenigba TV ba nyana na jore kana nya ba gbade le na ba gbogbo aleba wana nto erwa ni tomato ta kuye ko ha ne da drogere nya ba gesam amenya amekpekpele nya gogba nya no bi apenkan artist wo tai wana ari da play nyo anya tuwo de dia gogba baje ka to wo kulu mo mesese mo ta ele bo nya no tutu rororo bo ti adege ta le bonya fufuzi jere kere le wole cheni o de ko le ba ta fufuzi di ho po di ho de media data la here cheni ma bra ta fu bonyo wezo nya yesi ko Enquanto teve Excel. tepe Excel. excel wati ba bata ba nyare pompi nyare bo tepe excel okay yo tepe excel bani ajiri nya nko nto ye no ble wo be document chinko me ma me nya be nko ngalo Emma boy yo ben konto. Nye konto kanye togbin kwa kanye tibitango Togbin ko nye tefe. Ya di ben ko o na me Excel. oh wow ta gani manye excel alo be Nye ben konto ma. Nye ben stage me rich nigga. enya chola ayo tepe excel aka rich nigga yo wezo rich nigga na amarelo nko sedia ko be rich nigga amaka fuma yo Enya hajilale keke to gbona. Hajilale keke jina Afrobeat. okay ano be rich nigga hajila yo menye comedian yo be dancer yo menye leke magwa acrobat wala onyo okay ayo yabonu kwa yema kwa ye rich nigga ere hajila yo na mi ya rich nigga for ya stage agbagbele ge for ema rich nigga ni azore ngote aja etin de school ye Medule SHS level. okay egaleji galo Megaleji. egaleji okay ke hajiji yare ka ina je ba Mejago me tuta nyame ya SS first year. per kamima That was 2021. 2021
5 years now. Yeah. Wow. You're not a GNU and I am already. Ah. It's never VA. Whatever it is. Oh, okay. 2021. Okay, good. I thought you were going to have the mass of the other so far. How many years? So far, I have seen a debo. Ade. Hey, Ade, huh? May I have your more? Wow. Rich nigga. Had the idea. Then Australia squad. Alo ba ko wa chikere ya leke hadiji akonva nawe. Oh, to time you know, primary car. Mr. Namabe, after we as big artist, we can eyes and go. Me like it. Time no follow it. That time we do the form 3 and many still do go. I decide when I yes, yala. So come up America cat Benella, Nchamagia. Time about essay. Yako, Vakwamere at and still do the from Koi. Yaba release the first track. Okay. Leke ha konva nawe. No kind motivate no way like leke ha konva nawe tano. No you go vanalu alu nge pona ye na ha be aleke. Bro band me pona. Alu agberonoro me pona kwa. Nuka fufu kwa anti me. Okay. Who first track after that Ega. Now come from a guy to get up. You can up. Over first track like that. Oh, that's seriously. You look at that you nigga. Ega anjua bere kamera. Me zoina me kuma somo do jina. Yako me po efu opak de emoji. Ono ga wu. Na me bro nya me po a. Na me ha maji a chungudu. Was it a 4 pack? Wala convoy. Wala convoy. Mana. Wanya me ka unku alu menyao. Menyao. Kwe kwama we. Ka gole ka wu. Wala kwa hawa. Okay, yes, so bebe at Twitter. Okay, kama majibu masiri atawa me freestyle nemi. Agawe na mi. But it nyaba no pola magbana ni banya de gbo. Do you know a guy? A yaga. A yaga. Study every day. Young Momijina had a share a lot of awu. Yaki, we are Jago Makwa, a guy. Then you told me, Poma, I went to Jamo, and I'm a boss. A Gamea, the Sabe, me can motivate me. I be Hama. The Bonama Baganamija, Takato, Bamadi. Mantibe na jiha na ni se da egbele egbo na mi freestyle na kwera. Okay, if I no get this money after grind, then this to be my Caliban. Hey, my niggas trying to pull me down, but swear to God, none of them can tell him, man. Hey, mauna makoga, never play ni hama no convoy, man. Nema koga, nema febua, ni hama no convoy man. Mauna makoga, nema febua, ni hama no convoy man. Hey, nema koga, nema febua, ni hama no convoy man. Hey, to be a man will be easy. Hard working, every day I'm busy. Believe in yourself and take it easy. Work hard, don't be lazy. To be poor there, nobody plans for it. If you fuck up, then you go pay for it. My own be gift, and I step for the beat, I do I'm legit. Some say the verse is sweet, but some say you know the beat. Some say the verse is sweet like sugar, but some say the verse is bitter like cooler. Hey, that is why I fight for the moolah. Tell them I'm coming, I'm pushing my ring. Boom, 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 I'm pushing my ring. Wow, I might know first track. I can. I know first track. Ya hanya a walk for okay. Yeah, so far the Jova had banter, a Velia, a Tolia, and Melia, to Adelia Levy. To talk about it.
Oh, trouble for Me to vo poma. Bandi wo tore pa ni la suya. Bari am 19 years old. 19 ma ho ya. Okay. Then the 5 le 19 ho ni. Also 14 years. Okay. Tadi abe ka gbanto he wa 14 years e ho. Okay. Oh, fo. E ja gbanto. 14 years ko ye ja gba wo over ha. Release over first track. Okay. No pe to wulia. Okay. Wulia. Okay. Like an music na ogoma because mesela aguna be laro na bo. Ha jila be fuonye me jila ye tinyere kene kutare ha jima le ko no le play to lo do. Ba bo fu me no ba. Bo okay. Ya eto e bo. Fe gbenjo a bola anjo me lo ina ngo yamba. Okay. Ta ya me me su de me o ta mana ya ke talent kama ka kole. Ya me release ni grambo majia. Gam be je hati ji go ma. O hajila agbo fo wa. O me buna me re kere ke o. E o no na wi ha. E yango ke mo be ma wa ma go ya wa ge me. Ta ma ka ta to. Ta me je hati ji le ka go ba okay. Ma ko ye me ko. Ta hajiji pe bol fufu ye nye over talent. Ke ka to zidi over baga football or le ke kilo. Oh, esto ba ajimejo mu. Ajimejo ko. Ga ke o be ya te e ku e ha football apo mo me je pero ga na cha ko ya wa. Baga football ada. Ai di level. Ayo akwega ga don fu stage nigga. Rich nigga. Thank you so much. Thank you so much. Ya no follow. You rich nigga. Dia to ko gala. Ga ko ko ha rich gala ba. Awe ado gomolo. Ganya ga le sell wo ma gba. Wo pe second track that that is party. I got married for I got married. Ne hope I get you party. Okay, rich nigga. No, you rich nigga. I can haji rich track of here. If I told you the stage you go. The stage do ko. The time of the first stage get. First stage me jawa de le peje. So can Ono we istadu. Yeah, That was for probably 3 years. 2023 ma. I'm a bit 2025 man. 2025. Okay. Then 1 year ago. Okay. That am I over first stage there? Like no. Mono babo ya. Mono babo enjo. Oh, Ala masih ada be. Stage de sare siko pro ko ya. Kaka mabulu nya. No juala bana no pe. Okay. That is no project the stage aja. Ya ka yo ko bulu stage. Stage anjo me do ga. Lo ko la ngba no ka yo ko ya. Me do ya me do ga je. Like how? Me an ka ta go. Me no pe ake e ma ba do an ba. Artist me je to my artist ah. Me je ma client stage ah. That before na ipedia work pro show don't see. Ya me do. So do ya me do. Okay, ta pedia tore e va gada vime so bo ki. Egbe ya le ma ye die. Leke ko no. Oh, I don't fan. I know where you. No. I don't really stage amount to I feel like you nyamu like wa be andaga out of that system. Okay, now Dima. Takela mo fu bi de. Oh, la. Mike. That's normal. Ta tu na pedia tore ta we ga. Valia abutia. Ya how do we Easter. Okay. Megava ide ya sokodi. Okay. Ya how do we Christmas. Okay. Abe nyama humta en to ha me ba show de left ma. Ka nyi mi ade. Me to ada kuven. Oh, just a fear. Okay. Ta va perform le vumo ha. Anyi humta e ta. Ta ya
your mind day. Your mind. And I show them when I think I will. And that ne compare over whom from away to to ga kwale. Home town, you know, homeboys why that was supporting band. Okay. The moment we say we reach nigga born about, Odo. I mean, I'll be shout out to 100. Yo, never no call when I ring a goduma, I very practically entertainment show. I never and you know, people in horror, MOZ80, Mozato, yeah, a Gapurona, Albertona, yeah, near the Dumpler rich nigga. Eke hanya nyana vile ka agbagba de share jembe ya jo efre to adam ko alo ya jo efre gbe alo efre ebo ju aben ko ayi le jiji pe nyanto mi nya ono blog ba o jo gbebe de na chita kwa ebubu ejare tefe ta ne o nye be nyano jo gbona le ka le be nyano bele na ola be ame yiwo ne to wo ka do fi ma o bo a yi le gbona wa di wo tege di aba te o ma ga ta awo nka aji ha na mi o teno nye be ne bele na di o ke gbona pia o de na de te ti o re le ke nya le music industry ano le gbere ke ta me fia alo le chample mama ho akwa ka jiji alo mo jaka de nyawa meduna le na ne kemo edzanye edzɔgbegbe nya o edzanye dzidzɔ nya o modzaka ɖeɖe ya edona mo ɖe le teƒe ma meka le dzro ame sia ame nya nyuie ne wole srɔ̃ ɖe le teƒe ɖe fia godogodogodogodo ele ha se ge le teƒe ma ne wole tafra dzi ame aɖe trɔ megbe ya kura tsitsiawo yi wokɔ dze gɔme fi ma ye entertainment alo modzaka ɖe ɖe dze gɔme tso abe mese bo be nye tafra dzi kuto ama ma yiwo me anya yi tsitsi wo gbɔna mi ame gbɔgblɔ gena mi via yi wobe ma yiwo ma mi anya meli o le ko na mɔtsiri nya meli o ta na me trɔ megbea wo mekɔ ne teƒe aɖe ke wo wɔna ŋdɔ da ɖe xɔ godo alo xɔ xa teƒe aɖe asisi amagbe ɖo kple atikewo ne kɔa megblẽ na o vɔa wobe ma blema me via ne woda tafra dzi ma yi wo meƒona ʋu o womewɔna naneke o ne ya dama ɖi nenema ko evɔ wo amewo ava mlɔ anyi le gbɔ kaka ŋu neke ko tafra dzi ame yi ŋgba bu kaka ŋu neke ko ame yi ŋgba bu ye tsitsiwo va bu tame be ɖi ala wòle via ɖi na ma yi ŋgbe ye wònye be yewo ma dzre ɖo gbe ma gbe o wòle be ŋu neke alo keke tɔ̃ hafi woava vi ɖe tɔgbewo gbɔ ɖi yewoadɔ ŋu fi ke wokipi na dze gɔme tso ma lo me hotu gena o ne me si gbɔ wa me hotu gena o fi ke wokipi alo eŋudɔdɔ dze gɔme tso ma be susu be gbeti ne gava tsɔ wova me akɔte zɔ wa ame etafra dzi ame yi ŋgba le fi ma nɔ ge wɔn nɔ anyi ɖe gbɔ afɔ agba kakla afɔ ʋuwo atu ano ha dzim le gbɔ kakaka ŋu neke ne gbeti ŋutɔ le amewo va se ma ne gava tsɔ ame yi ŋgba ye yewoakpɔe ɖa fi ma ye entertainment adze gɔme tsoe ma ekpɔe ɖa ta ekuteƒe yo fika yo ehadzidzi ya mata do le ŋu le susu ma ta eyi Evenyigba TV do wɔna ya tea miamewo ya dzɔ dzi na mi ale gbegbe dzɔ dzi na mi ale gbegbe elabena nye miabe taɖi be fɔta ɖo dzi le megbe yim wota le megbe yim ala ame bubuwo du fũu kple wobe entertainment alo wobe careerwo alo wobe industry ale kple du fũu kplia vota dɔmedza kɔtsɔ me na wònye ka projection meli be alɔ do me fi ma tso wokɔ miabe nuwo project do ɖe yame o ta enya yi ke ko magblɔ ne mi be ne nye kpɔm fia ko hã megagbe tem ɖe dzi dzagbagba nava da megbe na wɔna egblɔwo ne gblɔna be ketewa bia nsia nɔvi tɔ ɖeke meli o suetɔ le asiwo koa menye be nava koe na ko adzo ne tso le be dzime be awɔ nenema hã problem meli o vɔ gake nu le vevie nye be ne adzɔ ɖe dom atsɔ wòadzɔ nuwo kɔ vi abe ale mie wɔna wɔm fia koa ne mi be mianɔ ta vie ko hã
nya anu wadongo jiram na ebukola ha ono pobu wasimesi aje na mi leke no ba sam tu pa agbobu ha business a ngoyi nyonganya we tateme shwa ha ngoyi ko nyogata ni le nya no ma ema eleve bi ta maga bana ta trogere nya ma kpekpa ba ma trogere ma nya to mi nya ene ni mi ta di ore nya do ma na fu maga ni ta di e ko ha le matoba le minute le ta pele afama gbegba maga trogere nya ngo ta ino gbonye nya ha ma no mi agbo ne nyogata nya no mi anu ogbo ake aseli na wana nyayi ne nyava Efe viona do fe bane ga nyem pena mi wa penya pe bare mo chole sifia wo de bere o ati pomo no tomo zolo no vie nya te fe jani tae ko club bo hafi ya pomo efe vi di via ne cho bon ko ne nu ko nye ko mi vi do mo venu nye ko di fia ma nye fe vi le tenu he e wo nu ku be nye pe fe vi mi do go le gbeji la sentia ma do fe gba wo be mi ti ne ba ro pa vo na la vi di be na to bi chali o e fo foli na ya be to bi chali aklo ma da no via pe vi wo nye le gbeji la senti wo de ko ne be na konfo no chia nyaba nu pola o mia wo zova Evenigba TV. We was a dona mi doing Evenigba TV entertainment show. Inya wana viviare ikebona ejivaga jora sia jora no nyaba apo etroga dre ide gani ka enyamele kurogana wana vivi man ko imetona nyam MOZATO. Yo wana logre menya bujaka chari nyawo le nyawo wa yirengwa yengwe mi nkulega do nenuma ke wana bubu ovovovo komedio wa wegbona ejiga jora sia jora nepo gadre ire gani akpela mi miji nenya no Evenigba TV akpom nyaba nukpala to nyawe zova alo nyawe le magba enye iba mitagbo nyawe le magba to leke magba dongna ko na ko na ma alo jewa akpala ke ma nya bona runga awole ko jilila ma ke aba mane ni maka nyare maka ko e ko nyobu yona ta magano mo yo njo mojo àwọn gbogbo àrò ojì òbí ha eyo malipla nyevelia rich nigga alebe hajila wanya ebe hajila yenya do mani we ana chima gbeji mi ke ti abanya hajila mesi o menye ma rich nigga badia akpara ma bo ma ya yo no akpara ram ta yo mo ye mo ko ajijo ta ye ma ka ona mable ma ti aba hajila na nyo ta we di aba hajila ye ba Okay. Kaya jigele jaba tache party we Uh, go party now okay we go okay. Where the party day, where celebration day. Oh. It's time to party, it's time to jubilate. Oh. Where the party day, where celebration day. It's time to party, it's time to jubilate. Oh. After we friends and families, come and enjoy with me today. Party turn up, party pull up, party celebration. After we friends and families, come and enjoy with me today. Party turn up, party pull up, party celebrate. Where the party day, where celebration day. It's time to party. Yo, me tejo me la kaji. The woman na me la voaji me ken kuhon. Nya me le zaji when me la drop. Come your zari. Party after party. The phrase me carry. Money comes to me la kaji. Party time and where the party day, where celebration day. It's time to party, it's time to jubilate. why never know what plana ga mala party mala party my plus rich nigga alobema Okay. the party am ke ya bi Yeah, Johnson Gray. ya da ko party da Yeah, Johnson Gray. ya Johnson Gray Yeah. tam ka release ya Yeah, you new song, you release it. release ya do Ah. ga ba ya manu ba tu ka yo ko release ko ni oni si ati ya o rich nigga stage nigga le la shi ta na ma yo ko ba stage nigga Okay. rich nigga Boss. ya wo ha o le tikanya ta po le do ma nya ma da jiji ba ya pera ba wo ni rich nigga I just well, audio mark. audio mark okay like Rich nigga. rich nigga
quoi. Olma ko le kwa. Madame la citrole. Session Ouais. plateforme. C'est ça, mais quoi. Okay. Rich nigga. Le manager de votre population. Ah, mais main cari apa pelajari. Independent. Yetra. Let's go. Let's go. Ada logo sih. Yeah. Kenapa ada yang punya oh. Ye de jare jimba alo ya mare jimba ya dolo ne yo wo music da leke eleveria. Mais quoi, ata ba pere nyo po. More de. Mais quoi. Ayo. Nyama nyatela. Be apa be dito ema. Apa be dito a ye ma gbo me ni dia. No ni ba nyel nya no yang kosem. Yang hava gbele te fere gbele ka oh. When you back to the river, then you back to work, and when you back to the entertainment show, you could never even chin at all. Tamajiba, no, never. I judge now have our music business. Get a banana to Jim, none of that, more you to as a actor, the Gerayama, Yaponet. But no problem, music business is a tough business. Ay ke net de wukama na duga imabo amagiro mus music business abombo tawono bofon net de gawe music ma mefiana e ga mechoro na e ga dege buburento mo ka jene de ki to mahi nya no di rich nigga ye e be amani to life. Then you get a contract. Na promoting comedy via promote allo ma tutu ke sia kwa ya kwa nipi nya je ka popo le gba no azoli oni nya je goma le mi je goma ene ma ga promote aja baba gbogbo promote we tutu to ba to ka makata allo ka ma paga to se nkobo for many kuna kwa show the booking kaka show gane na people go uli over rich nigga ye kuya ba po show ya ta ni go nya booking e ga je ba ba malu tore ke ma tore ke wa go to ko ne ba rich nigga show le nya sin ke le kalo okay awu ka joge ni la pa ka joge ni le acting ya ba je show my program. You agreement ya ho very. Yemi sure yemi po 500,000 day. Alo nema buku 500,000 day. Leke mi le mage ya ko ha to wenye yi, ha to yenye yi. Ta mele mi practice adoma ho. Ta moment show vala rich nigga anya ho ba egai yenye yi to. Ko ha wo manager anya ba na yo the show ya kwa ga yenye yitoi ta the more when the show the go down more show bu ono bava imagine when the show ma anyara tola jimu da kama $0 this operating $0 da ma so pre nyo do ko na da fore ya fo ja fo ma san ko fun ko du ke jo ha o ibe wa ti sa ne ba perform ni ya ti ebo sharp baga gbara yi go magaji dole ke wa ko afọ ko ya dara for di ano show ko jom show never the data from this time around till January next year la show so na di la on ba harvest yi show so because festival o le go je go mafia ka December o January mate pero no never ne we like as on over favorite you ji up and down I'm saying written nigga ko yo afọ we talk about ke nya wo kaida ta no never along biare la show here nya pom tiare oh ma mo to shi now na kare jinya ben ya gbo mo za to le ya dripo ala pata bo kwa mare ma to ju lo kana ma wala dripo bo ma pere le yi an na wani gwana nya mako experience nya gba ma muza na kira bi ma ba ta kwena mu ha nya e dia ta kwena ma
ya bla blika bro ne pere ko ya to ye je blika bro ko ya bo na ne ya bla blika wure ya ko bo nya gbe dada su bo gbogbo na blika bro ba ga ye wa na nya gbule la ti ara oh to mo za to di e me nya le ya ye gbe nya mo ba ni business ya o ma abo ma re su bo na le ma wo po aha ta ye ma pere ko si akuku ni ma ba no ba mu ku nyano yang osem ko ka bo ni di nya ji ba na na tu tu na de yo ha na o wa ko to tro di bu mo to ma je je me le ka a ti o tu tu a mo ka de ka ko ji na le gbe bu ka ha de ka ta amazu na superstar e ba jojo man chi na to ta ni we na rich nigga ha ya ha ba jojo man chi na to ma ka re ni ba wo ja ti ya akpere nya no ti ma bu ne yira o ba me ma bu ne yira o la cho ya eyo rich nigga ni so bere ko ta le ha wo be ti du me ya bang le ha wo be ta ta na ko ga he Party. My time. Street boys. Road. Then you be new song that release them. Love. Love. Love alo. Da gava le va y party o fu keke kwa. So rura se ko ye love ya gere we. Ayo, ebe dina Afrobeat. Okay. That's nice. That's so nice. That share ama na onyebe amada lo jimbe abale mi bon ti amade bi amanager. Mo ka ji wa to akare mo. I me to other people. I me social media platform kacha. Okay. Ta abeti ya ga mamanya o. Nko se ko ebe ya to ebe phone ti ya chaka pro. Ata yomle Ubeka bo je. lebe. But amaru be pattern aro password dollar be World Bank be pattern na so te jo ke ya ba visa de ma di be no go be pattern ma body na yo number na ono anwulo wonwule de go fu na ti bo nya te la be ko ye vivo ye bu pattern avo okay over yo go be pattern avo password o de share jo na yo be kapojisi na bojire na ye boko na wati nyangwe esa yo baka je kapojisi What are you 059 20 50 853 na yete 059 20 50 853 nyabe nkola o amanye nyano bi rich nigga ba tapo jeshima mara kusha kuku niwe neduru niwe nesia aha ejina jonya ha gbaraka o to jinya e ko nyano tuna ha panuka kunchinya tro ko akba ko nya dana ni ma wo ya ira ha ku ateni ajudure ni ajire nyabe chacha ni mata nyabe ga ya ha wala ka ko aju mala baba ya ju wala baba ta lo to bore nya tapu nya kala si wali ya to beto tare ni alo di ya na mi twista da nya tage ko ma bela wa pere mi upcoming artist mle nye ka kwa mo ha o liza no pere mi nya ngo gwa ye ka mi o ke da dungo ne like kini eyes possible ha ma stone boy ha wa ta pere mi ha nya do chop agbe ka afina juro gbonyare nyabe kana hajila olimpiaza negba be kini aisie itin follow na penye ma dalo wonto bo fiare na be mon koko a jenao be na a feature artist big artist onye drum kukure ko bama na big artist be na feature la maka ni ya feature be ma feature kini eyes ngata nice aya me follow na ketu na kini aisie ke na feature nya be big artist and stone boy yo
stone boy alo amade stone boy ento ro manya ta jo ya bo na mi di ko ko di ba ti pom da la mi fa gbe jo le dia gbe aro di na ni a pom da ko ha jiwe ya ba ne wa nye ba ma nye dreku ya ku ni nyoko ozu jojuro wa wo afọ ya le la shi da no nye ba ne la shi ma sho ta shi ma ne la kwale ya mo wo bi e ka mi no na ne wo na nye to me nyari atinya we ni e ma mo wo na o atinya nye surprise be o jiwe ya bo ya litera koma ya tiamu aha ne nya de diu nya chicho mi ba feature mi am enwo nye mi tia na mi o e la be budede li nyo mi menye o nya le dio mi menye o ta e mu me je mi tere mi anwa mi chona mi le class 1 da le class 2 aha la be mi o ke me mi chona je ka chichi a chan yo ke ni o de na me chichi o de na ma nya le dio menye o ku mi zo na o right on ka moment ne fia ma kwa de next project la na boba to trouble bure ano meta chicho jagwa ne ya chaka ble ya na via alebe rich nigga nuka ne ana mo bona chubo fans wole polo fans wole boy nuka ga no mo pona to bona ma dia de release yo lu no mo pone banga we bona ye no mo pone menya video yo pendi show la around here ni gbe bona dio shi Diga di rush. Respect okay, the rush lodge. Yeah. La Agbesia. Okay. Ayo, nje majagbana ma pom it. Akwale rich nigga aba appropriate ground ra. Ayo, akwe kaka rich nigga. Ka amrola show be atugbe na wa. Fans of yebe gojo ba to ne elimination. Gojo ma belanya. Ina ada foto kata nyawe sia biti kala ada foto bu se pia kata ele le gbadura me ina kata nyawe gbadura me to nya ina le nyawe boys u kete kala ron nyawe fans u biti nyawe gbadura me no nyawe gbadura me sia ina atwa ne entertainment member so kata artist so kata apa kata na o ha ba yo ni aba no pola o ki ya na mo mi ba nya no nya bo a se nya yi wana ina dunia kwa ayanya Veniba TV entertainment show ay kan yaji jura shia jura na wanyaba ako da adra ayida ta eni ta na kwa ga furuku ya so ni ka to simple ada ko na nyakara ta ni ay kan yaji shiba ko ya evo kata nyema ta no never mawumeva afini cho juraga adowa nigale nyakpoga la television yaji aloji jifon pomo yaji kanya Veniba TV Veniba TV entertainment show wana yaji ke enyame ne no ne bo do furo na wana via nko emeto na nya MOZATO Mozato Professor Tevre na jeshimla na poma where yo akama matona obobobo baklani lo manya kuto ke dagba to mau na no ni ple ya okata baba Viona do fegba ne ga nyem pena ni wa penya pe mere mo choge sifia wo de bere o atiko mo no to mo zolo no vie nya te pe jani tae ko club bo hafi ya poma vidi via ne cho bon kone nu konye nye komi vi do mo venu nye ko di fia ma nye vi le tenu he e wonu kuba nye kle vi mi dogo le gbedi la santia ma do fegba wo bani ti ne va ro pa vona la vidi be na to bi chali o e fofoli na ya be to bi chali pro ma da no via vie wo nye le gbedi la santi wo de kone be na konfonotia nyabo nu pola o mia wo zova Veniba TV we wezo dona mi duenya Veniba TV entertainment show inye wana viare ikebona ejivaga jora sia jora no nyeba apo etroga dre ide ganyi ka enyamele kurodoga na wana vivi man kwa imeto na nyam MOZATO yo wana logre menya buja kachari nyawo le nyawo wa yire ngwa yenwe mi nkulega do nenu make wana bubu ovovovo komedio wa wegbona ejiga jora sia